actuelle, ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons la dictature et toute velléité d'imposture et d'usurpation du pouvoir. Tous donc en ordre de bataille. Aray, assalamu alaikum. Nani ko présidentiel dalen yewti kono gasa ngandi di o discours mabbe mo yo hanno do tellement sim genti ke yewtere mabbe ne kamme mere andi men me hawja men mere andi ko ala giselu lamoto lagine deja illa ko na dum me yiyale on taw hollelande fi alla hollelan himbe burbe ala giselu hollelan tato manayo hollelan ala giselu vi minna taw vive le présidentiel dalen parce que sa mi giti ke himbe go no inde ala giselu fous ala wadde be ala wadde godum be do wadde char de combat be do wadde rébellion be do wadde piji fo be famale sa addi gere fi wargol ko peuple de Guinée do ko yimmagol wona rebel siro be lari ko sare wona la na dumbu en tumbe hada be waraya Guinée e dum et pourtant Guinée be ko minen ko ala gisel ko ndapude ko fi no population sauvire no population haro wota population yaltu ya mayo wota population habunder ton justice ronka bisade hakun mabbe jonnita mo kala gonga mun kan sago ala gisel ko lendi wonu ko leydi mo bonna wala ko dum minne vive lo présidentiel dalenjal ono wombe inde Mamadi Dumba be Mamadi Dumba parti makko senere na parti politique no wona parti politique ko IFDG hay RPG ankar sel lu buri senere hande wonde fi kala ko ben non be tibari kala he gonga yewtindira nen gonga mi hande RPG no buran la senere ayka mi gite fata benangi Ali Baye benangi fonike menge be yana jonde nouvelle ben fonike menge hay mi halata dum no mais on anirta billahi bi halde nouvelle ji hulbe ni di fi fonike menge billahi jas wati do honno e nala giselu ala wadde godum e mo jokkiyaaji mako be na grandjo no no a giselu hulawo en jaaki we billahi hede de non na bawuri ni wo election ji fo wadata hikka en 2025 hedo de be ko hikka non ko kabaru mola na don wadda galen suka ben ka cikadi acce innugol be payle na be payle de wona be payle suka ben ka so taw jabu goto inna ko payle ko kakaraji daridi nyamuji maro immo kono on granjiri kono on granjiri hande bimbi men noddi me inni yama fo imo kala ko be photo Mamadi Dumba be lankindirgal. Merci beaucoup. Et déjà, génération 4, la Weltani Baf et Tekero, à très bientôt. Fodi Aïmahe. Vive le général, pardon, vive le présidentiel d'Alain Diallo, vive le présidentiel, vive les jeunes de l'Axe, vive tous les Guinéens qui ont. Kala falado, c'est-à-dire que, maintenant, on me a l'air man, kala falado, tout ce que, maintenant, on y a fait, parce que mi falgi tellement la Weltian de discours présidentiel d'Alain Diallo. Franchement, non.